We thank God for the many opportunities nga mafidan iti Word of God every week from the HBBC Ministry kakabsat. Imagine, no, mangrugida iti Monday morning. Then we have the Monday night, the Baptist Distinctives Conference with our beloved Pastor John. And then moving on to Wednesday night prayer meeting. Then we have our Friday night single career and young adults. My lesson was the 10 biblical ways how to enjoy your work. And then the whole day of Sunday. So not to mention the other activities we have. Talagang busy-busy ang HBBC every week. A church that never rests. Kas lawang pa na ginanakakabsat ng you know, kadigito nga pandemic at mas kailangan tayo ti makangkangag iti sasaw iti apo. So, good afternoon kada kayo amin kakabsat, Preacher Glenn and family. Ken uy, ada kay DJ ko na yan ta kapilya tayo, yan ta main sanctuary. So, naimbang nga malam ti amin nga sangapada, kadigiti amin nga kakabsat dita Oahu, ken J. Maui, kastamot J. Big Island ni Sister Luisa. Okay, naka-pink mo't ita, red, idila Sunday. Good. Talaga, baga to next Sunday kat violet. Kapsat. Okay? So, tiapot madaydaya. Ikarkararag tayo dete kwa, dete pasangasangan nga Bible study that I will be conducting in Australia kakabsat this coming Saturday nga mangrugiti malem 5 p.m. So please do include in your prayer that we will have a very good and great start. Digiti upat nga yang people tayo got excited dan nga nag-invite. Kadagiti friends da ken kakaduada ti trabaho. Impakada da pwede paggigyanan dan kakabsat tapno makapag Bible study ta ijay this coming Saturday at 5 p.m. Okay? Nadapay ni Brother Jeff, the Saudi. Praise the Lord. Ni Brother Jeff ka talaga nga nagagat nga makitune in nga dagiti services tayo. So, deti barely almost 2 months nga pa nag-tune in mo, Brother Jeff. I'm sure you've learned a lot already. Okay? So, ti apo di madaydayaw. Kararag tayo kakabsat. Let's go to God in prayer. Bow your head and close your eyes and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for this wonderful day and this afternoon that again we could come together as believers of the Lord Jesus Christ and fellowship, sing songs together, and listen to your word. I pray that you would anoint and empower your servant, bless my heart and my mind, that I would only utter the words exactly in accordance to your word, and that your people will be encouraged and edified to remain strong and flourishing in their faith and in their spiritual life. Thank you, Lord, for the initiation and leadership of Preacher Glenn to the HBBC Hawaii. Continue to bless him, Lord. Sa lukubang apo iso na ti panakabalin mo, kanti parabor mo, kanti si bubukal na pamilyan apo Diyos. Dat iti aming nga sangapada nga nakatune iti dayti nga gundaway, amok apo, nga di nakampaayan, no di kat bendisyonan na kami apo Diyos, baban ka di kiti mga ganmi apo, nga mensay kan saom ita nga gundaway. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Praise the Lord. Amuyo kakabsat, in the Bible, there are 3 powerful characteristics that we can have. Talo nga nabisa, nabileg, nga kababalin, nga masapol nga adda kada tayo. Ano DJ Pastor? Ito siya. Pakita. O, deta. Faith, love, and hope. Ayan. Faith, hope, and love. Deta kakabsat. Talo. Makita tayo deta di 1 Corinthians chapter 13, verse number 13. Okay? Kung kita di 1 Corinthians chapter 13, verse 13.
Let me just show you a bit, okay? Dati talo, very powerful characteristics that every believer of Jesus Christ must have. The Bible says in 1 Corinthians 13 verse 13, "And now abideth faith, hope, charity." O, di ba? Faith, hope, and love. These three. But the greatest of these is charity. So, talo. Faith, hope, charity. Let's move to 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. The Bible says in verse number 3, okay? 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, "Remembering without ceasing your work of faith." You see the word faith? "Your labor of love, your patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father." So once again, in that verse, you can see those three important characteristics. Faith, pagmati; love, panagayat; hope, pananginanama. Okay? Meron one time I preached a message and I entitled, "Three to Thrive." Medyo title na. Three to thrive. In order to thrive or to flourish, grow tayo as Christian, we need to have these three: faith, love, and hope. Pamati, ayat, ken pananginanama. Okay? Let's go to 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 and 4. 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 and 4. The Bible says, "We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and that charity," that is love, "of every one of you all toward each other abounded." Verse number 4, "So that we ourselves glory in the churches of God for your patience." DJ patience, DJ kat panaganos ti inanama, patience of hope, "and faith in all your persecution and tribulations that you endured." So, if you are a Christian, you must have these three: faith, love, and hope. Now, if you're a Christian and you don't have these three, what kind of Christian are you? Di ba? No Jollibee ka, kat awan spaghetti, hangga Jollibee. No McDonald's ka, kat awan hamburger mo, hangga McDonald's. Amen? Oh, no Chinese restaurant ka, kat awan iserve mo nga fried rice, kandete sweet and sour nga fish fillet, amen, then seafood, you're not a Chinese restaurant. No Italian restaurant ka, kat awan iserve mo nga pasta, you're not an Italian restaurant. So if you're a Christian and you don't have faith, you don't have love, you don't have hope, maybe you're not a true Christian. So ang totoong Kristiyano may pananampalataya. Amen? Ang totoong Kristiyano may pag-ibig. Amen ba? Ang totoong Kristiyano may pag-asa. That's what we are as Christians. Always remember that. Kaya lagi nating pinapag-igi at pinapaganda ang ating pananampalataya. Okay? Ang ating pag-ibig. Alright? And ang ating pag-asa. So, we are in our series of lesson on hope. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay hope. You know, a lot of people find hope in superstitious belief. Tinamnama dagagabsat, superstitious belief. Pastor, what is a superstitious belief? You know what is a superstitious belief? Nagitay pampamati kakabsat nga araramid lang iti tao. Opinion iti tao. Okay? For example, no January kakabsat, agipan ti tao digitay nagbubukil nga fruit-prutas. Oh, di ba? Pag January, uno December, agikabil da iti round shape fruits kadigiti lamlamisaan. Like what? Orange, grapes, lanzones, oblong samat ti jay. They put all those round shaped fruits. Why? Because it is a symbol of coins, pera. Para yayaman daw sila, gasgasan. Or
When the year begins, they eat 12 grapes. Mga dati 12 nga grapes. Oh, di ba? One for January, one for February, one for each month until December. 12 grapes. Yung iba naman, ang superstitious belief, para daw maging maganda at masagana ang buong taon, ay nagsusot ng polka dots. Polka dots. You know what is a polka dots? Dito bado nga, da iti dot na. At kasi nga bado ni mama, iti nagdadaktil ti round na. White di bado na, red ti dot na. Polka dots. Diba? So kung nadagat no makita, dagat, uy, polka na polka. Kung nadagat no kaking kaya. Diba? Awang ka dakiti mahilig ti polka dots kabsat. Ha? Why? Because it looks like a coin and it can give good fortune. Yan ang mga pag-asa ng maraming tao. Di ba? Yung iba naman, pagka New Year, no nalpasan ti paputok, kuna dagat hangkag daldalos, tabaka maidalos mo nga maiwalis mo. Di ite gasgasat tayo, anak ko. Don't sweep because you might sweep away our good fortune. Kuna da. Because that's a superstitious belief. Oh, digiti mo daduma kapsat, tay punsoy. Digiti dumagat agi kabil dete agpaypayapay nga Buddha. Di ba? Digiti businesses. Diyan ka mo no, dadita Hawaii, diti Pilipinas kat, digita lamber, kada daduma pagatangan, at daditi agpaypayapay nga Buddha, kapsat. Nung nalukluk mo, nabakbak ng kanto ka no. Nung napaspas payapay na, alalisto ka no ti, yasi digtigasan. Ado kakabsat nga superstitious belief iti tao nga kaslang they try to do it. Dapat de ko nata yung agikabil iti kwarta ijenta wallet na gathan na lata sagsagiden kakabsat. Tapnon ti kastagat hanto ka nulat tamaw awanan iti kwarta kakabsat. Oo. Well, religiously speaking, dapat ete kadawyan no kay iti tao alagat sa temok open kakabsat. Di gito ikat pakalawlawagan di pampanunot. Aya, no dete Palm Sunday, mapanda mangala di gito palmera, uno di gito bulbulong, nga na sila-silapit, kat mapanda pa bendituan. Tunukwan, ikabildayan tari daw. Why? Tapnon di kastagat iso iti manglapad iti dakes nga espiritu nga subrat. Ikabildayan ti ikabildayan ti cabinet. One, tapnon de kastagat, their house will be a treasure of blessing. So, this is not the way we put our hope. Why? Because our hope is in God. Amen? Tinamnama tayo adakan Apo Diyos, kat tinamnama tayo adda dito'y Bible. Okay? Our hope is on the Word of God. It rests on the Word of God. Jeremiah 17:7. Jeremiah chapter 17, verse number 7. The Bible says, blessed is the man that trusted in polka dots. Kunana, what did the Bible say? Blessed is the man that trusted in punsoy. No. Blessed is the man that trusted in leaves. No. It says, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Sino kanot nagasat kabsat? Dayjay tao ngagtalek iti Apo ket iti inanama na ni Jehovah. What a blessing. So that is our series of lesson, the believer's hope. Anada dagiti inkari ken intuding ni Apo Dios nga tungpalon na ken aramiden na iti biag tayo akas na mati. Last Sunday or last Sunday afternoon, our lesson is about glory with God in heaven. That is the believer's hope. Paspasangasangan tayo kakabsat, dito na inlangitan nga insagana ni Apo Diyos para kada tayo nga imbawatan ka na Apo Jesus. We are already saved. And God has prepared heaven for us. Amen? Oo, hindi ka lumanggat, nagpintas, DJ, panangi-preach ko, DJ ka message. Kunak, no adadakkel nga balay mo, mansyon ti kadakkel na, ti rabaw ti daga. Dapat, kunang kalapaw la dera. Kalapaw. So, no kunang dagay nga, uy, Brad, kayem, nagdakkel mo deti, balay mo gayem. Mansyon mo deti, pinatakdan mo nga balay mo gayem. Anat isungbat mo,
kalapaw la deta, gayem, kat kuna naging ka, naglastog kasi ka, kalapaw laking ka deta. In reality, kakabsat, we are speaking the truth because ti talaga nga balay tayo jay langit. Amen? So, uri ka sa nung kadaktil, tabalay mo tirabaw ti daga, kalapaw la deta. Kumpara kaday jay, paspasangasangan tayo nga pagnaadang tayo sa jay langit. So, day jay. Tatta, no jay balay mo kat kalapaw, anang arud mo jay napintas nga lugan. Spring timatang ka kumaiti Mercedes-Benz, BMW. O, di jay no ko nga luganan, ti pa nangyari mo, Brother Erwin, kalabaw. Kalabaw no kwa. Ah, o, jay balay mo, kalapaw. Jay mo at lugan mo, kalabaw. Nuwang la deta, Brad. Apay, awang kasto, day jay insagana ti Apo jay langit. So, we had a wonderful time discussing about heavenly glory. This afternoon, I would like to share to you our second lesson of the believer's hope. Lesson number 2 is reaping. Reaping or harvest. Okay? Panagapit. Amen? Sino kada kayo timayat nga agapit? Hello? Would you like to have a good harvest? Yes? Oh, then we must sow. Okay? Let's open our Bibles to Galatians chapter 6 verses 7 and 8. Galatians 6 verse 7 and 8. The Bible says, "Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." O, no anyat imula na, isumuti apitan na. "For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." So, we are going to talk this afternoon about sowing and reaping. What is our topic? Sowing and reaping. Anat Ilocano ti sowing? Panagdait. Amen. Ayan, sowing di din what? Okay? Sowing, panagmula. So, a lot of people do not realize that their life is a result of the past. They jay biyagda ket bunga ken resulta kadagiti panagbulmula. So, I would like to give you a positive note on this idea of sowing and reaping. Now, sowing and reaping is a divine and natural law. Okay? Pabalin nyo siguro nga isurat di dyan. Sowing and reaping is a divine and natural law. Tigay na nga sa kunti divine kakabsat, it's a God's law. Lintag ni Apo Diyos. Natural because it is what happens to nature. Di ngamin, nung nagmula ka tibukal, you expect a harvest. Nung nagmula ka ti mansanas, agapit kantot mansanas. That's a natural law. Ti tao, kunada no pa, they call it karma. Nang balikasan nga karma. No adamang luklugugin ka kunam no kagat kunati ta tao kat bakarma ka kumakunada no ko. Anak ka sound di karma. No anat inaramid mo isundo kumamot ti aramidon naging ka kunada. Karma. Now we don't believe in karma per se, but what we believe is sowing and reaping because it is a natural law and a divine law. So, if you want to reap, then you must sow. No kaya't mo tinapintas nga panagapit, akat agmula ka itatan. For example, kada kayong young people, okay? O naka-tune in data device ni Lisa, okay? Ni Kate, di may saya, ni Kate, okay? Ni Kenneth, o ni Jeff, digiti do mga young people tayo, ni AJ, Nathan, digiti anak da Brother Erwin, alright, ni Sister Maribik, and the John Ray, the rest of you. Listen, tiyang ka na nga bagbagat ka digiti young people. If you are a young people, you have to remember nga di pa nagbiag mo, pa nagmula. Madamdaman to di pa nagapit. Oo.
So, you are sowing. Now, there are 4 basic principles in sowing. Okay? 4 basic principles. Basic dito eh. Principle. Number 1, we reap what we sow. Correct? We reap what we sow. No anyat inmulam, akat dayjay ti apitem. Alangan nga no nagmula ka kumaiti mansanas, ti apitem kat saba. Awam mo ti kasda e kapsat. No nagmula kat mais, ti apitem kat, mani. Awana. So no anyat inmulam, isut apitem. So this tells us, you have to plant the seed that you want to sow, that you want to harvest. You sow the seed that you want to reap. Amen po ba? Oh. No kayat mo no anya di kayat mo nga apiten, to, akat isut imulam ita. Because it's a natural law. It is a divine law. Okay? So think about it right now. In the next 10 and 15 years, what do you want to reap? So, when you begin to realize what you want to harvest, you have to start planting now. Diba? Kaslati Church, we want to have a lot of members. So, what do? We win souls. Agmula tayo kakabsat ti sautiha, putap no, dut maapit nga, agbalin nga, Kristiyano, ken members. You cannot expect a harvest without sowing. So we reap what we sow. So di ko na di Bible, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen? Pangalawa, we reap in proportion to what we have sown. We reap in proportion to what we have sown. Proportion, tika na sa dito proportion, kala ratio and proportion. No timay sa nga bukal can yield 10. For example lang, 1:10, example. If one seed can yield 10, then if you have planted 100, you can expect 1,000. So no batit nga ro di imulam, basit tumot la di apitam. No adumot lang di imulam, aduntumot lang ti apitam. Okay? Kasla ko makadate nga naganak. No agmula tayo tinasayaat kadigiti anak tayo, adanto nasayaat nga apitan da. Amen? Now, 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians 9:6. Ano ko na ti Bible? 2 Corinthians 9:6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ti agmula ti iniimot, agapit tumot ti iniimot. Siyempre, isot namnamaam. So, no basit ti mula, mamu namnamaam nga taktil ti apitam. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. No nagmula ka tinawadwad, akat namnamaam nga agapit kan tumot itinawadwad. That is a divine law. Okay? And it is a natural law. So, we reap in proportion to what we have sown. Letter C, may katlo. Very important ito. We reap later than when we sow. We reap later than when we sow. So, kaya't nangasawan, no nagmula ka ita, hamo ekspektaran nga agapit kamutla ita. Amen? No nagmula ka ita, okay, it might take months. In reality of life, it might even take years. Sa kumanusi ka nga naganak kat karkararag tinmulmulam ka day anak mo. Prayer. It might take years before nga makitam iti realization wano panangsong bati apo jay kararag mo ka day anak mo. It might take years. But your labor will not be in vain. Because God will make sure that what you have sown, you will reap. So you reap later than when you sow. Ibig sabihin, don't be discouraged in sowing. Hangka dapat nga rod nga mabannog kan maupay nga agmula kakabsat. So iko na di Bible, let us not be weary in well-doing, for in due season. Tiket na sa due season,
sa tamang panahon. So hanggang nga umapapal iti sa bali, hanggang nga aggangganat, kasi adamat into ding ti apo nga tiyempo, nga panagapit mo, iti dayjay panagmulam ita. But just keep sowing, just keep planting, because you will surely reap a harvest. Okay? So that is a believer's hope. Now, may kapat, letter D. Letter D. We reap more than we have sown. With the Lord's blessing, we reap more than we have sown. Dito ayan tayo di Pilipinas, dagiti farmers kakabsat, amuda nga timingan iti panagmula. Amuda nga timingan ti panagraep iti pagay. Amuda nga timingan ti panagitukit iti mais. Tattagat bawang sa ti madama nga dagiti farmers na ita, bawang. Kat nagtudoy din na minsan, permi tayo ayat da. Ang lakit di ngaglayo sa namalungsot. Kat napintas. So, bawang ita. Agat amoy, dito ayan tayo, sa dagat ng runa, dito away. Deta bawang kat white gold kuna tayo. Anak ka na sa ti white gold. No gold kunang ngamin kat nang hina. So, adot tao ti nga bimbak nang nakapagpabalay, nakakatgatang tiluglugan na, gabulat bawang, white gold. Digiti mo't daddo makakabsat kat sili. Oo. Dadigitay jeep, kuna na jelikod, katas ng sili kuna na. Anong sa hindi katas ng sili? Bunga iti panagmulmula, kan panagapapit iti sili. So listen to this. Whether you like it or not, that is life reality. If you sow, you will reap. And you will always reap more than what you have sown. And you will reap later than when you sow. So, ibig sabihin, ti concentrate ang tayo ti dayti nga malem kakabsat. Gaputa ti hope tayo kat dayjay reaping. Dayjay panang bless ti Apo. Nga namnamahan tayo nga ti Apo. Kat i-increase na, bendisyonan na. By the way, I want you to know that it is God that gives the increase. Okay? Ikwakla ka tayo dati, 1 Corinthians 3. 1 Corinthians chapter 3. Okay? 1 Corinthians chapter 3. Kaya kata sa pulak lang dati, exact verse, I think it's verse 7. Okay? O yan. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Yung kita di verse 6. 1 Corinthians chapter 3, verse 6 and 7. Listen very carefully. 1 Corinthians 3, verse 6, the Bible says, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Amen? O, kuna na nagmula at sinibsibugan ni Apollos, ngam ni Apo Diyos itinangted iti increase. Listen, our hope is this, that when we sow the right seeds and water it with prayers, God will give the increase. Amen? No inmula tayo, dagiti apagiso, intukit tayo, dagiti bukil, nga dapat, nga imula tayo, ket sinibsibugan tayo ti karkararag, ti Apo isuntot mang paado, iti bunga na, dayjay nga inmula tayo, ken inkarkararag tayo. Amen ba mga kapatid? Do you believe that God will bless the efforts that you sow and the prayers that you will render to God? That is our hope. Now, I would like then to give to you the 4 kind of seeds that we need to sow. Upat nga bukil, nga masapol, nga itukit, ken imula tayo. We have to plant these seeds. Okay? As HBBC members, as believers of Jesus Christ, we need to sow these seeds. Upat. Number 1, okay? Number 1, kapsat, nga imula tayo. Sow the gospel. Sow the gospel. Imula tayo kakapsat, iti ebanghelyo iti Apo. Okay? Now, what is the gospel? And to whom should we sow the gospel? Pangimulaan tayo iti ebanghelyo. Ti ebanghelyo kakapsat, iso deto'y naimbag nga damag. What is the gospel? Dapat no baptist kagat amom de gospel.
Okay? Kunada no kwenta simbang kat agbasa dati bersikulo. Kat kunada, daytoy ti ebanghelyo ti Apo. Kunada, dayjay ka ti ebanghelyo? Numampay ko natin aming kat Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, Gospel of John. But the Gospel is in 1 Corinthians 15. Tingnan nyo kapsat, verses 3 and 4. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Okay, kitaan tayo. 1 Corinthians chapter 15. For I delivered unto you first of all that which I also received. Dati bagbaganat ta, according to verse 1, iso the gospel kunana that I preach unto you. How that Christ died for our sins according to the scripture, 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. So the gospel is constituted by three ingredients. Ano DJ Pastor? Namely, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Everybody say it together. Huwag nyo na lang i-open yung mic nyo, but let us say it together. Go. The gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Now, Pastor, what is this gospel all about? The death, burial, and resurrection. Listen. That the death, burial, and resurrection of Jesus Christ is all about salvation and forgiveness. Okay? Salvation and forgiveness. Pan nakaisalakan, ken pan nakapakawan, dagiti basbasol. Now, what is the point here? Brethren, listen. We are surrounded by unsaved people. Sino kada kayo ti adda kakadwana dita balay da nga unsaved? Anybody? Unsaved pelang. Masapol na ti makasabaan ti ebanghelyo. Masapol na mal-saved. Anyone? Sino ti adda kakadwana iti trabaho nga unsaved? You know that some of your colleagues at work are unsaved. They need to hear the gospel. Will you raise your hand? Pastor, I have colleagues at work who need to hear the gospel. Okay, thank you. Sino kada kayo karabsat ti ada loved ones who need to hear the gospel of salvation? Raise your hand. You have loved ones dada kabagyan you who need to hear the gospel of salvation. Yes. Who among of you have neighbors around? Alagat sa bagay dito unay pakialaman, but you have neighbors in the community who need to hear the gospel of salvation. Raise your hand. Yes. Taas ang kamay, you have neighbors. You see that? We are surrounded by people who need to hear the gospel of salvation. So they need to be saved. So what do? We sow the gospel. Now, what do we do when we sow the gospel? Well, basically, kakabsat, we print out a lot of gospel tracts. That's why dati tracts tayo, tinagan na gospel tracts. Because they jagat pulyeto nga tinagyan na kakabsat ebanghelyo. We have a family in Lawag ni Brother Eric. Kunti family na. You know what they did? Kakabsat, nagprint dahil tinakad-ado nga copies ti gospel tracts. They bought their own printer. They bought their own paper cutter. And they fold digito nga printed nga gospel tracts at nag-distribute sila. You know, last week alone, HBBC Lawag has distributed 406 gospel tracts. Can you imagine? 406 gospel tracts. Ang dami. Well, we do not know no sino ka digiti nga tao kakabsat iti nagbasa, but definitely amuyo kakabsat once nga imula tayo iti sa utiapo, dumteng to iti time nga iti tao maapit kuna tayo ket agbalindan ton nga receptive iti word of God. For example, diti bakara kakabsat, way back in the 1980s, iti ditoy, nagrigat kakabsat iti agkas kasaba. Kasi, amoy agat napagklan nga katoliko ti tao. Nang runa ka digitay medyo natataengan, babagat lalakay. Diba? Lualo, manguros, talaga nga napagklan. Teko na dan sarado katoliko di kandado. Tapos no, papamuka saban, hindi ko na dagat, ti religion nyo, kulto ko na no kung may panggap ti baptist. Dita mo nga, dita Amerika nang runa, di kita some parts of US, kat
kada kanto da baptist na kakabsat. Aya. So, nakarigriga di day. Oo. Tipay ko na titawon ako, digat, oo, kunada. No yan nat nakaya nakak, isumot ti pakataya akong kunada. Gasam deta kakabsat nga kinasarado. No na yan nakak nga katoliko, matayak nga katoliko kunada. Tinaminsan kat adawinit na sakyan ta Dilabo, barangay Dilabo pasukin. Kat nana na yung bagnal daw yo kuna. Kat kunana, di religion nyo, kat ti church may baptist na pastora. Kat pinastrek na, very polite, respectful. Ngam idiag tugaw kami, hindi ko na sa ikot kanyak, pastor ko na. Ipagpagaunak ka, siya katoliko, sarado, dikandado, imbol ng kutulbog na kunana. Imagine that. Malukat ang pengarod kakabsat ang tulbog na. Kat ko naking kuana, nana ko naking kuana. Agyaman at ti panangi express mo tarik nam. Ngam, kayat ko nga ibagaking ka nga, dakanyak ti tulbog na, sa ko intayag ti Bible ko. At dakanyak ti tulbog na, kat lukatak, kat dinggam. So, sinerak ti gospel. Inlawlawag ko nga managbasol isuna, nga tilang makaisalakan ni Apo Hesus Kristo, hanga di sakramento no digat ni Apo Hesus Kristo sa nga bunyag no digat ni Apo Hesus. So, i-explain ko ti Bible. Okay, di ko nagkararag, inawat na ni Jesus Christ. Idinalpasan ko na, anang na, sarado ka pelang, kung nagkataan ng pastor, nalukataan akong kunana. What a blessing. Nalawlawaganan, amen. So nga, di tamot ayan tayo ti Hawaii kakabsat, agmula tayo latta ti Ebanghelyo. Di tayo tulat mo kakabsat, adadan tulat at tao nga maapit. Amoy di Claveria, di Cagayan. Way back in 2004, adan nalabsam mi ide nga house for rent. Kuna ni Pastor John, mayat sa timang rugi ti Bible study. Timang kasarita di makimbagi di ti house for rent. So that Sunday afternoon, nagsubli kang Claveria, napamakin na sao. Okay, then we started the Bible study. Nag-outreach kaming kakabsat. Nag-saturate kaming kasi dati ag-census. At may nag-census dito balayo di Pilipinas ide. Umay nag-house to house kaming. In-share mi ti gospel. Alagat awan pelang ti adumot nga maanloko idi But for what? 15 years ago, that was 2004, we just kept on preaching the gospel, sharing the gospel. Itatagakabsat, you know what? At dadasang gunyang bayan nga may makikimgimong di kapilyan. Ni Mayor te ijay, Mayor Layos. Pasaray umay pa'y makigimongon di church. At dada professionals kung umay di kapilyan. Digitay dadto mga business establishments, they have opened their doors. Mapanagbabible study ni Pastor Dennis, ni Sir Alpier, at dati ano jaya, dati pagkwanti tsa, dati kuana, ti Saguna. When, kat ti makimbagi kakapsat, kat ninidwasa, amoy ninidwasa, kat isuna DJ, so that makimbagi DJ Coke, nga agdel-deliver DJ Claveria. When, kat praise the Lord, member tayo pa, di anak nan kakabsat. Di paglakwan ti appliances. Agba-Bible study da. Di amin nga barbarangay, mapandag, conduct kakabsat iti Bible study. But when we were beginning, nagrigat kakabsat. So when we plant the gospel, eventually, people will come to the Lord Jesus Christ and they will be saved. Iso nga no, adada kaubraan nyo kakabsat, ikanyot gospel tracts. Listen to this very carefully. Tiganayon nga ibagbaga kat sana agsing in kada kayo. Datayo nga na-save, datayo nga members ta HBBC, dati church tayo, iso ti pamilya tayo kakabsat. This is our family. Tauray, mapantay to di langit tayo. Pamilya tayo to pelang, datay to pelang nakikita. Amen. Because we are saved. So, no, adada loved ones yung unsaved, adada friends yung unsaved, at dada kaubraan yung unsaved, ang tawag natin dyan, mission field. Everybody say that word together. Mission field. Maminsan pa mission field. Ano ka na sound di mission field? Taltalon. Nga ana, pangimulaam iti Ebanghelyo. So, di Matthew chapter 13,
Makita tayo di upat nga klase iti daga nga nagmulaan. Di muna kat igit ti dalan. Tinukmaan ti bilit di na imula. So napukaw. So dadadat tao nga kasta nga masyaran tayo. Nga aw-awi sa, oy, ag-join ka mamot tayo Zoom me. Di ba? Oy, share ko mangking ka ti gospel. Oy, basbasaam to man detoy. O, alaan namat, kita namat pasit. Ngem, to no follow up next week. Gayem, binasa mo latin tud ko. Huwag kinita ko na, anang dinaawata. Kung na maawatan. Why? Tinukmaan ni Satanas kakabsat, DJ inadal na. So, napukaw. Okay. At damat DJ, nakaimulaan nga ko na DJ Bible kabsat kat kwa, is stony ground. Bato. So, nagsaringit mo at ngam idiaginit ng kakabsat, nakset. Digat awan na pasamak. So, dadigitay umawat kini Apo Kristo, kuna tayo, professing Christians, makigimong damat, ngam nagbayad kasi into no masuot, into no uyawunda, uy, apek, baptis kan, baktit kang kunada, awan ng kakabsat, maupay tirik na. Nagtulo-tulo yan. Kasjay, nakset. Kaya, medyo init na upay dirik na. At dapat dito na imula yung ti kasisiitan. So, nagtubo, ngem gapo, digitay siit, nalapdan ti pa nag-grow na kakabsat. So, digitay mawat kinapo Jesus, ngem, at digitay maglapad ti pa nag-grow ti biyagda. But praise God, at digitay maimula, kat nasayati na kaimulaan na nga puso, kat agbunga kakabsat. So, kas kakabsat ti Apo, we need to sow the gospel. This week, okay? Itang alawas, sino nga tati mabalin tayo nga masyairan? Alagat, pandemic, lockdown ko na tayo nga, dada mabalin tayo nga masyairan kakabsat. Next time, sino nga tat mabalin tayo nga awisan? O, digitay young people tayo di Australia, very excited da kakabsat. Upat da. Oo. Kat adada witness and dan, sinairan da the gospel, adda inawis da. So hopefully, we will have about 3 or 5 people next week who will join our Bible study. But we need to sow the gospel. Amen? Oh. So to God be the glory. Number 2, hanapin iti muna tayo kakabsat. Sow good works. Sow good works. Agmula ka dagiti nasayaat nga aramid. Okay? Agmula ka kadagiti nasayaat nga aramid. Now, Galatians 6:9, the Bible says, and let us not be weary in well-doing. That the word is well-doing. Nasayaat nga aramid. For in due season we shall reap if we faint not. So, put it back. DJ, point tayo. So, let us sow good works. Ano dito nasayaat nga aramid, pastor, nga dapat nga imula tayo? So, ikang kay kakabsat ti sumagmamanong nga example. Okay? Kang kay ti sumagmamanong nga example. Nga mabalin nga imulam, nasayat nga aramid nga imulam. Tapnon adanto nasayaat nga panagapit mo. So, some examples. Let us read Ephesians 6:1-3. Ephesians chapter 6, verses 1-3. The Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Is that a good thing? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Oh, that is a good work. Okay? Kada kay nga anak ko na nagtungpal kay kadagiti naganak yo. Awan ko mati anak nga nasubag kada tayo. Amen? Uno natangken ti ulo na. Uno rebelde iti pampanunot na. O, sapay ko mata, da kayo nga anak di tawre, da kay di ta Hawaii. Kat sapay ko mata napintas ti puso tayo. Ayan, young people. Amen? Amen ko na iwan? One. Okay? Verse number 2. Honor thy father and mother. Ano ka na sa unti honor kakabsat? Padayawam, raemem. Okay? Give them high regard. That's what it means. Consider them. Oo. So, uray medyo agtawang kayon ti late teenage, early 20s, consider them. Wala ng pastor, unsaved mo't dagiti naganak ko. Respect them anyway. Okay? Which is the first commandment with promise. Oh, tatangabsan, listen very carefully. No bayat ti kinaubing mo, kat
sinurot mo daytoy nga verse. Sinurot mo daytoy nga verse. Anati namnamaem tunno sika iti tumaeng. Verse 3. That it may be well with thee. Pasayaatan nanto ti biyag mo. And thou mayest live long on the earth. You realize that? That is a quantity and quality life. Live long ko na quantity. Well, quality. There are many people who live long but not well. At idog pa nagbiag danum saan nga nasayaat, it's not well. There are some people who live well but not very long. But do you know what the Bible promised among ti apitem? Listen very carefully, dakay nga anak. Ti apitem, kunana ti Biblia, no agtulnog ka kadagiti naganak mo, kat amom nga raemen dagiti parents mo, ti apitem ti masangwanan nga aldaw, kat nawadwad nga panagbiag, hanlang nga nawadwad ti tawen, ngem nawadwad a pamendisyon. You see? You will reap what you sow. Sometimes, dagiti naganak, kung kunadan ako ka dagiti anak, ay anak ko, maawatam to no sikat naganak kunada. That is true. Because you reap what you sow. So itatata, ububing kayo pa'y. It is not about being best in the class. Although you should be one of the best in the class, strive hard to study. It is not just about having a lot of friends on Facebook or on Twitter or on Instagram. But do you know, it is all about obedience and honoring your parents that make you a great person in the future. Because that is what the Bible says. You reap what you sow. That is one example. Iso nga, habang nga ubing kayo pa kunada nga rod kat kuna di may sagat adda kano iti may nga anti na nga kadagiti amin nga kadakwada kakapsat nga anti na isulang iti karigatan ti panagbiag. One. Kasi idi kano isunat ubing mapan na songbatan ni nanang na nakarebrebelde ni nanang na iso nga itatatatimbaang kat isot karigatan kadakwada, iso ti permi nga nakarigrigat ti biyag na kunana. Kat nalagip ko dahito nga verse, talaga agpaiso di ko na ti apo ko na. Ngano haan nga nasaya at ti panang tratar mo kadagiti naganak mo. Bayat ti kaaddadagan ka, uno kaaddam kadakwada, laglagi pem nga apitem to deta ti masangwanan nga aldaw. Iso nga no si bibiyag pa'y dagiti parents tayo kakabsat. Kat blessing deta into ti apo nga opportunity tapno mapakitaan ta iso dati na imbag ken nasayaat kasi usaren to ti apo dayjay nga nasayaat nga aramid nga panang bendisyon ken kati masangwanan nga aldaw. So while you are with your parents or while they are with you, do them good because you will surely reap the harvest of what you sow. Amen? That is just one example. Agmula ka itinasayaat nga aramid. So, example, kasla ko madigito yun pabalasitang tayo dito nga nag-birthday ni mamang mo, uno ni papang mo. Kaya, anat aramidom nag-birthday no kwa. Ama, I'd like to give you a gift. Nagsayat dito anak kong kunana. Linukatan na, what is your gift anak ko? Sabon na paglaba timurong ko nana. Di ba? Uno regaluam ni nanang mo, it is something significant. It may not be the most expensive. In fact, your parents can actually buy the kind of gift that you give. Di ba? Mabaling nga kaya dang kagatangan di jaytod mga gift, but it's all about your love, your gratitude to them. Kat ti apo kita na amin di kita nga good deeds, good works. Kat kunana, this is a person that I can truly bless in the future. So, I hope that you will consider this, nang runa kadating anak. Consider this very well. Do not despise our parents. Do not despise the old ones. Let us treat them well. Let us honor them and give them respect because God is watching.
when you plant these good seeds, God will bless this in your future. Okay? Another example, Romans chapter 12 verse 20. Oh, kas pagarigan agdada iti mangpaspasakit keng ka. Oh, I mentioned about this yesterday in the preaching. There are some people who are trying to hurt you and trying to tear you down. So what do you do? Therefore, if thine enemy hunger, feed him. Ano ipakitam keng kuana, DJ kabusor mo, numabisin, ilutuam, pakanem. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Pagbabainan ng tukeng ka, DJ ti kahit nang asawen. O, so no, da kabusor mo, mula ang tinasayaat, hanggang no dakas ti impakita naging ka, tutupang mo ti dakas. Kunada nga rod ket kwa, no tutupam iti dakas DJ na imbag. Example, pinakitaan nakat na imbag, ket sinupapakam ti dakas. Kas kala animal kunada no kwa, you are an animal. No mat sinupapakam ti naimbag, di naimbag, ket sinupapakam ti dakas, di dakas, that is human. It's just being human. No dakas impakita na king ka, binalik mo rin ng dakas. No naimbag impakita na, ibinalik mo rin ng naimbag. But listen, no jay dakas ti impakita, di tawag ka, ket sinupapakam iti naimbag, that is divine. Oh, so what kind of person are we? We are like an animal, we are a normal human, or we are like a divine person. Oh, di ba? So, what do you do? Just sow good seeds. Any person you see around, pakitam latat na imbag kakabsat. Kunana the Bible could give and it shall be given you. Oh, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. The Lord will make sure that the good deeds that you do will be properly repaid. Ti apo kakabsat ti mang supapa. So, every week of your life, mang panunot ka, anat napintas nga maaramid ko ita, what good thing can I do this week? So good works. Amen? Okay. Number 3. What else should we sow? Sow godliness. Agmula ka iti na Diyosan. Agmula ka iti na Diyosan. What does this mean, Pastor? That in your life, mula am ta sarilim, dagiti na Diyosan nga adal ken sursuro. You need to sow godly things in your life. Kasi no, puro latta na inlubungan iti imulmulam ta panunot mo, puro na inlubungan nga tattao latat ka-associate tayo, we do not expect nga grow tayo tinay spiritual. Katagbalinte nga nabunga tinay spiritual. No. We have to sow godly things in our lives. For example, kada tayo nga naganak, babasit pa'y digiti anak tayo. What do? We need to sow godly things to our children. Amen. Hanga basit pala di ubing kat balasitang kakapsat kat sayaw anak ko. Apo, balinto nga Miss University anak ko. Anat namnamam nga pagbanagan ng arod. Agat dumakkel to kakabsat, tinto kayat na nga isusuutan, dati makikita't lupo na, makikita't poon ti bulkan na, kat kunam to, apo anak ko, kaberam mamot deta lupo, kaberam mamot deta bulkan mo, anak ko na, jak kayat, dati tiket ko abado ko na, apay, una ta isumot ti inruam mo, isumot ti inmulam nga mingking kuana, nga panunot. So imula tayo kadigiti babasit nga anak tayo ti panunot nga na Diyosan. O no kumabalasan, so nga ni Catherine ko nakat ang karumrumuar no deta badom kat ababdani. Anat ababdani, ti makikita talupom. Kasi agasam deta ubing pelang kat rumwar nga nakasyort kakabsat makikita tlupo na masanay. Di kat isot na imula king kuana nga prinsipyo na isanay king kuana, dumakkel rumwar nakasyort. Kahit ngorod nga makita ang tamarat mo nga paspaswitan na giti babbaraw. Ha? Kung kunada. Madijerik na ma. Di ba? Amen? Kuno
isursurot at panagkita digiti babbaraw. Ay, no siyak nga tagakapsat kat ala na intauan madapig ko nga tagakapsat. Madanog ko nga tadigiti mapandakit kita neta anak ko nga balasitan sa dama pandapaspaswitan kakapsat kat hanak nga wrestler kakapsat ng baka madapig ko tatao nga mangpaspaswit ka deta balasitan ko. Ngam apay ngamin nga adut ubing kakapsat, aglalo di da Hawaii rumpuar ka nakashort. Makikita lupo na kan po untibol kan na apay. Wala ta isumot na imula nga karwaman. Isumot na isan sanay kakapsat. Huwag nating sanayin ang mga anak natin. Kasi no anak inmulam nga kasanayan, isuntumot kakapsat, iti apitem, isuntumot ti talaga nga aramidan da. Iso nga itat kakapsat, kas naganak, what do we do? Agmula tayo tinadyosan kadigiti anak tayo. Iyadal tayo ti godly teachings. Proverbs 22:5. Tandaanan nyo, deti kapsat. Da kayo nga kaanak to, hopefully, ni Sister Jen. Aganak to, Sister Jen. One. Sister. Triplets to ti anak mo, sister. Okay. Tandaanan nyo, digiti nga mayadal kada kayo. Proverbs 22:5. 22:6. Okay. Train up a child in the way he should go. Irwam mo ti ubing ti dalan nga pagnaan na. Anakit na nga sa wundeta kapsat, imulam king kuanat na Diyosan. Kat nagsaya at nga urehan tayo man nga makapanpay dita kapilya, irwam tayo lata digiti anak tayo nga maki-attend ito gimong. Amen? What a blessing, nakita nyo? Nakasukat digiti ubing tayo. Maghitak ni AJ gat what a blessing. Hanapay lang mauawatan namin digito ni Sandro, dadya kapilya. Amen. Sandro, good afternoon. Di ba? Babies da pelang kakabsat. There you go. Nung mairwam dan kakabsat itinadyusan nga aramid. Tako na train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. So, di kayat mo nga apitan, day anak mo, imulam ita nga basit pay. Diba? No kayat mo nga ti apit king kwanagat na Diyosan nga pamendisyon, na Diyosan nga kababalin, natakneng nga panunot, natakneng nga panagbiag. Itatabasit pelang mula amon dagiti natakneng nga sursuro. Ipakitam ken kuana, irwam mo iso na tinatakneng nga panagbiag. Amen? Natakneng nga panagpampanunot. Natakneng nga uneg ti pagtengan. Amen? Ngumno dita uneg ti balay kakapsat ket ti mangmangeg na ket agsasaot dakas. Apo, dumakkala ket agsaumot dakasan. Ibaganan to takukwam nga nanangen. Hangkulat ti mention ng kakapsat dakas nga ro daya. Amen? Dadigiti ubing itat nga tilaing nang agsuot dagas kakabsat ka digiti nga tiyempo. Apo, perme kakabsat. May tiklib at pagsawan na dagas di ba to? No nag-exam kat basit na ala na pagsawan na dagas di score na. Kat ko na dagat bistit ngiwat. Kasano nga bistit ngiwat kakabsat kat nagrugit nga sarita. Mabalim mo nga rod nga pag bisti mo't deta rigis nga rod yan tatawa tabalayaw. Amen? Madiade ngamin. Kat nakasursurwan, usually, no hanga digiti karuba nga ubig ti nakapidutan na deta nga dakas. Sometimes, yung unag ti pagtaengan. At analing agsaw kat dakas dagiti naganat. Malagip ko idi basitak nga ubing. Mga grade 1 ak siguro idi. Napanak ni kay ayam dito, karuba. Karuba mito, urwar. Sumangputak kakabsat. Kat kunak kini mama. Kung kunak king kuan, alang hanggo i-pronounce ko absat ng DJ lang ti ma-pronounce ko ide. Anat ako nam. Ulitam. Kuna na kati inulit ko kakabsat. Kunak kini mama. Jak malipatan kapsat aging iwat karne. Dinapig na iting iwat ko. Pak kuna na. Kat agsangit ako na. Hamul ulitin nga ibagbagadetang muna na kanya. Kat by the grace of God, nanipod ide. Ita lang inulit ko kakapsat. At illustration nga road. Man. Idi ko ang kakapsat. Kat dumakil kami. Akat dito ka ruba. Apo. No umay tirabi ang kakapsat. Akat idi yung una na kat no agbuya kat kwa. Sang nga karubaan ti agbuya no wa.
Pang kami makibuybuya kabsat. Kat maasyan sa dabapa. Tipay pumayan dabapa idigat isu dabapa nagrenta dete Betamax. Muy di Betamax. Basbasit kung di BHS. Ano mo di ubing di jayan. USB ngamin ita nga da YouTube kada kwa Betamax. Apan da agupay ta Santa Rita. Ta parmasya. Kat deti ti saksak tayo kunada. Agbuya kam to jayan. Di kwan gimatang dati TV to'y kakabsat. Apoy sobra men. Agapura deti Maria Mercedes nga teleserye. Maria Mercedes. Mangmangang kaptasangot TV kakabsat at nakik-exciting nga ro DJ drama ni Maria Mercedes. Aglalalo DJ pisti ka nga kontrabida kakabsat. Kat no umay ta oras na apo mayat ti pangamme. Makita ni Papa kunana, madi deti maimulmula ka digiti ubing. Madi. You know what they did? Nagsasarita kami kakabsat. Kat inikan na kam kiniglenti sagsasa nga gasot. 100 pesos. Oo. Ne, kunana, manipot ita, putulin tayo deti TV tayong kunana. Alam nyo deti sa nga gasot na pagmerienda yun to. Kala pampalubag loob kakabsat. Katamuyo, dimakil kami nga nagbuybuy at TV. That I can say with all of my heart, that is one of the best decisions that our parents did for us. We have a better mind today by the grace of God because of that. Isong amuyo, datay nga naganak, careful tayo kakabsat, ti imula tayo kadigiti anak tayo. DJ makita da kada tayo, DJ mangeg da kada tayo, DJ environment ti uneg ti pagtaengan tayo, DJ panangirwam tay kadakwada kakabsat kadagiti schedules nga linawas. Iset tayo iti right. Tapnon ti kasta isunto iti suruton da nga pagbiyagan ti masangwanan nga aldaw. So godliness. So nga dito gimong kakabsat aya hantay mo uma ken santay mo upay. Ipagpagapo tayo kadagiti anak tayo. Amen. Ipagpagapo tayo kadagiti anak tayo kakabsat. Suportaran tayo ti gimong. Suportaran tayo ti serbisyo, ipagpagaputay kadigiti ubing. Kat kaabayan tayo ida, irwam tayo ida, ito no makasubli kay dida kapilya, arwatan nyo ida ti panggimong. Kat kunada, amudan tong kakabsat, basta Domingo, kunadan tong, nanang, tayo pagsukatak, kunadan to king ka. Ay kun aya, Sunday gayam ita, sikapay makalipatan, ngem na irwam to king kuanan. So godliness. Amen? Nga mamuyo kakabsat, no yadayuyo dagiti anak yu ti kapilya, yadayuyot pa nagserbi iti apo, kakabsat, aket mabaling o madayo mo tirik nada iti apo. Iso nga, irwam ta isuda iti godliness. Amen? So much with that, napintas unay dahi nga adal, mabaling ko pa nga padanuman. Ngem, I hope nga dahi iti punto na nga naawatan tayo. Lastly, di ta kamalim, sow the gospel, sow good works, sow godliness. Number 4, sow generosity. Sow generosity. Agmula ka kakabsat, iti kinaparabor. Kinaparabor. Sa balit natahor ken naparabor, tinatahor ket 1 di millionaire. Apagawat na ket awang pemesa oras nakisapti kortanan. Tinaparabor kakabsat ket amuna iti mangted. Generosity. Kakabsat, ato ka dati tinabayag nga Kristiyanong amok nga ma-prove yu deto. Jay 2 Corinthians 9:6-8. Kat adada kakabsat nga nang tilab gifts kada kami, kada iti recent. Agiyaman kami kakabsat. Pastor Joan and I would like to thank you, brethren, for the generous love gifts. I could say generous kasi I know how hard life it is. Adut paggastuan, adu dagiti agsasaganad nga parikot, but you shared to us a generous love gift. Kat ti apo kakabsat, iti mangsupapak, mangted tinasaysayat nga panagapit kada kayo. It may not be in material terms, but in ways that money cannot buy. But you see, the Bible says in 2 Corinthians 9:6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Saan nga nasakit jirik na? Or of necessity, hanga napilitan? For God loveth a cheerful giver.
Adangaro di Jacobsat nga nang ti love gift kat mi message mi kat ko nami thank you for your generous love gift. Kat ti answer na kakapsat nagmayat ko na pastor ko na han nga umanay dito inted mi nga love gift nga gyaman iti panangikas kasabay ti sasauti apo ken panagmin-minister yo kada kami. Kat what a blessing. DJ nga puso kakapsat kat cheerful giver. Amen. Naayat di puso nga mangted. O kita nyo di verse 8. Dito di paborito nga verse iti giving. Verse number 8. 2 Corinthians 9:8. Listen to it very carefully. And God is able to make all grace. Kabailan ti apo nga paadun ti parabor na toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, naan anay kayo iti amin na banag, may abound to every good work. If you are a cheerful giver, kitaan to ti apo, nga tibiyag mo agbalin nga naan anay, tapnon iti amin nga naimbag nga aramid, mabalin mo kakapsat iti mangted. Listen very carefully. Let me just give to you this closing thought. When you have a need, plant a seed. When you have a need, plant a seed. No adda ka sa pulam, agmula ka. And I hope kakabsat na dito nga statement, this divine principle, when you have a need, plant a seed. Kat may testimonyo yun to ti masangwanan aldaw. Kat ko na, Pastor, you know what? Gusto day din surong na divine principle. One time I had a great need, but I remember, when you have a need, plant a seed. Nagmulak, Pastor. Intud ko ng tudat, timulong ak iti sa bali. Kat tiyapo, sinupapakan na, ti panang meet na kadayjeng need ko. It's amazing. I cannot overstress the principle of giving, kakabsat. But this is God's principle to bless His people. Deto'y kakabsat inted ti apo nga prinsipyo nga wagas na, nga mangparang ay pay ti parabor, ti biyag dagiti anak na. So generosity. When you have a need, plant a seed. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Malagip ko kakabsat, as I close. Iti ubing kami, grade 1, jak palipatan deta. No, tibalon ko, idi kat, balong ko idi, kaslang timalay ko kami, idi kat 2, kasla 2 pesos sa, tibalong ko tibigat, 2 pesos mo timalem. Naka mo ni Sister Jen, idi naman o balon na ta, asidad kata San Agustin, walking distance. So, tipong pumayan no ko ni Mama idi, agdati kwa, napintasada di nga parents aramiden yo, or baby pela digit anak yo, rugyan yun kakabsat ti agtites para ka digit anak yo. Kasi apitan to digit anak yo, di nga blessing kakabsat ti masangwanan aldaw. Kung kunak nga rod kat, the Pastor John, so dati nagmulmula, itatano da kami ti agkalik at agpuswak ti danom ang kakabsat, idi so dat nagkalik at nagunag ti danom. Ngam ita, da kam nga anak no agkalik at permi puswak ti danom at nagmula da. So, when I was grade 1, at the sobre ni Mama, kuna nagat Papa, Mama, Probe, Glenn. No umay ti Sabadon, kuna na no kwa kada kami, may kayon, kuna na, mapang kami jayan. O, deti tay tithes and offering mo. Kasi ti pong pumayan na gaya, no itid na jay balon me, ilasin na mo tay tithes and offering. Lasin ng kakabsat. So, I remember that when I was in elementary, for the whole year kakabsat, dak malagip no grade 1, grade 5 ak nga tayo din. Because at the end of the year, may subli dete account no manuti inted mo, di ba? May nakasurat sa jay. Kat malagip ko lang unay kakabsat, for the whole year, tinaited ko ti apo ko 600 plus pesos. 600 plus. Apo ti nagragsak ko, hindi ko na, wow, praise God. Naited ko ti apo ti 600 plus. You know what? The Lord has increased my capacity to give. In-increase ti apo di capacity nga mangted kakabsat. So, gapo da in-increase ti apo di capacity nga mangted, dumakkel mo't nga dumakkel ti giving ko. Kat maibagak ita by the grace of God, dedi 600 a year nga maited ko. Akat time is ti nakatado itatan by the grace of God. Why? Because ti apo paaduan na DJ parabor keng God. So, generosity. Kat ti apo ti madaydayo kakabsat. Sapay kumata deto yung mensahe nang ted kada kayo iti wisdom, may panggap ti panagbiag,
nga no kayat tayo tinasayaat nga harvest, we need to sow godliness, we need to sow the gospel, we need to sow good works, and we need to sow generosity. Iapot mang bless kada tayo nga sangapada.